ole unrei takan re nuwa video ko ron nei ve le chan chu re na chan tam tak nei ve thina YouTube hi kan ha ber ni lo wangin duangin in karon focus thelo thina le kan ha ber chu bless fitness coaching chu chu voina kan ron soi tur ni ta bless fitness coaching hi voin ni a chunin karon soi pe do na chu wang chu ka boi ve em ma kai mala ma na te client te boi puin kan boi ve a chu min ni chon video po duangin karon ti thelo thina ma se mathar engmon neu neu ron la lak tur chu kan ne ya joining channel thar ka ron nei do na podcast lampa ni do na kang te bokha in lo check out ang kina karon post te karon siama chon kan topic alu tai la kan topic tura chon voin ni a chonin online na weight loss theidan online na weight gain theidan online fitness coaching bless fitness coaching tuna ka coaching kal pui me kenia bless fitness coaching kum sang ni le som ni pa ni khan ka dina ta khanin ka college ka lai nia college ka pa hang ka ti thina chuan college ka pa kan ti kha huna kal zela tuna chuanin kana tho ber pakhat ani ta a chuan bless fitness coaching a hianin weight loss an tla pui ka client to pui te bodybuilding te pon ma weight gain te pon tho ma se anot pui chuanin weight loss ni thina ka tho pui da chuanin tuna ka client hi Mizoram mai ba ka pathian zara New York te UK kan ti te Arizona te Singapore te Malaysia international singing client ka tho pui me ka chuanin Mizoram chunga po tho pui tam tak ane pathian zara chuanin an ni nen hin an weight loss goal emo an weight gain goal emo an goal ka cheng po chulu ni section chu physical injury nei sciatica kan ti te khang po khan ni khang te kha online kal tlang khanin an diet plan te engtin nge chumi an goal thleng thei tura ma an lak nga engtin nge an kalang ti kha online khan ka shil thina chu WhatsApp through in kan ti thina chuanin ti khanin registration form yom ve thina registration form ten on fill up a tiang khanin khatatang khan enge an mani ya har satna nei te eng ang mi nge an ni ti te he mission hi chu he ka client tur he chu ni khata darkar chan ve che workout na hun nei te pon chen se chu achen te pe chu workout na hun nei lo top 10 china khamini ba kha ang lo thine mam online ni wang yin so da choni an ma ni client assessment atang khan an follow thei nge turang program ha ka siam saka chu ka thon le a diet plan an ni mo workout program ni mo supplementation lam bang thleng pon ta se khatiang khanin anon sign up lu khan an tho thina tiang khanin kar tin hianin monday tin hianin check in stay kan nei thina chuan monday tin chonin an weight te an non report a chuan an thalak te a then chon an non submit a then chonin an workout live video te an non thona khatiang khanin monday a khanin adjustment ka lo siam pui te thina chuan monday adjustment kan han siam pui khanin akar kan lapan le tur tuesday wednesday thursday friday saturday sunday thlenga an follow le thei tur kha program ni mo diet plan ni mo kha adjustment ka lo siam saka an weight loss ni mo eng po ka chuan goal chu lo ni se khamit thleng thei tur khanin adjustment ka siam sak ta thin ni chu tiang choni kan an goal chowa an transformation chen khat te po ron tar langa ma an son chak em ma chen chu tle ma ai flow focus tu lo te pon be kha tiang kha ending ye an focus le thei zo kan ending ye an real ru an focus kha an tui theng ti te ending ye har sar tu lovin an weight loss journey tan kal thega ti te kha ka en pui chin chu nia chuanin tun a hianin he fitness coaching a hianin online a hianin client ka le do na chuta chonin client hi panga kala do na tho pui du ni chonin khoi mula pom la khovel arta yum chung chonin gan thok dun thea chonin hemi number ka ron tar la na hianin min lo biala chonin consultation class te kan kalanga tin khan enge din mun ti te kan hra chenga chuan hemi video aka soi mai tam tak te poi kan soi bil zelanga tin khan kan thok dun don nia Christmas main khan li bor vela lo ma i focus ani chonin Christmas ma chonin progress thatak nei na man kha ila nei ni chuan san be dong lo la ka number tar la na hianin slot i chan nge theina nin min lo be vat turin karon som chewini